ibijyanye nirimbuka ryakorwaga n'ibitero bya kirimbuzi. It has brought on a new and equally terrifying one. Ubundi nuclear terrorism. Buryo bw'ibitwaro bya kirimbuzi bishyashya byagaragaje. Ushaka kugira ngo agire icyo avuga ku bijyanye korwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi birimo birakomeza kandi bashaka kubahagarika. In the former Soviet Union. Hari byo bitwaro byakozwe harimo bakorwa Soviet Union. Agreement that the United States will sign with Ukraine and Russia. Agatongaho amasezerano Uburusiya na Ukraine bagiye gusinya hano. Will also make a major contribution. Azatanga kana none ubufasha bukomeye cyane. The proliferation of weapons of mass destruction. Buryo bwo guhagarika ibitwaro bya kirimbuzi birimo birakorwa. I believe President Kravchuk will honor the deal that already started to dismantle the ashaka nawe guhagarika ibitwaro bya kirimbuzi ko nibi cyane. Yuko ibyabaye na Nagasaki na Hiroshima ni ikibazo gikomeye cyane. Ibitwaro bya kirimbuzi byari birimbanyije. Ikibazo gisigaye bakakanya ni happens to the various components. Ni iki kigiye kuba kuri these missiles once they've been zimwe za misile zagiye zibura. Izindi zagiye zihagarikwa. Fortunately, uko sendeka y'abagizi ba nabi syndicates are making millions selling plutonium and arimo aragurisha amamiliyoni n'amamiliyoni kubera za plutonium bari gutanga hirya no hino ku isi na nuclear components to third world countries eager to get the bomb. Ibihugu bigeze muri 70 na bingahe byakagombye kuba byivangamo ariko tuvugana ibihugu bitatu nibyo bishaka kugira ngo bifate izo bombe. These materials are stored in warehouses throughout Russia hanyuma ibikoresho biri muri warehouse and the Ukraine. Government officials byatwawe na Ukraine ndetse n'Uburusiya not even sure how much of it they have. Gusa nanone abarimo barabigura nyina wa Russia na Ukraine ntago ibindi bihugu bizi ngo bafite ibingana iki. Barry Wilkes nitwaga Barry Wilkes headquarters Brussels. NATO headquarters i Buruseli. Nuko dutangiye habayeho icuruzwa ry'ibikoresho by'ibitwaro bya kirimbuzi. NATO headquarters Brussels. Zimwe muri components cyangwa se mu bice bigize ibitwaro bya kirimbuzi bagenda babigurishanya hirya no hino ku isi.